Yo, halo, kakak dan bersebelum berteman gelis tepung di sarang aing di banteng. Nah, kurang enak di posisi ulin dinya lur. Mana cek kemana? Kurang kacur. Yang apa jeruk naon urang enak rek mencoba kacur cempong nu aya di jeruk cempong. Di mana ya? Jadi penasarannya oke, iya. Orang sampai ke pertigaan tan arana jeruk sempong lur. Nah, urang enak di pertigaannya nuka dituteh ke arah paralayan nya. Paralen. Nah, itu dibaca heula poho deui. Urang ka kanan ka dieu. Geuring jauh. Pastinya geus teu aneh jeung saha urang nya eta. Need you now like the air I'm breathing. You're still on my mind when I close my eyes. You're the only thing I see. And fools go rushing out. I just don't know how I'm supposed to be alright when you're not around. 'Cause now it's like nobody gets me like you do. I'm not the same. Mana kenal nih dia? Bocil dia. Aduh, ini menilu wae. Aing teh keur ngonten nih teh. Aduh. Sok cek. Oh, oke boleh. Wah, hello. Ini orang tempat tujuan lur. Ternyata di Jeruk Cempong. Wah, kurang tinggi dana. Jadi orang tadi kali kamera lur. Wah, bener. Tidak bisa dibohongi. Iya teh. Orang di Majalengka direkomendasikan ke dia Jeruk Cempong. Wah, ada koma itu teh. Ya, rame tapi ada terkenal. Itu kan takut coba. Hasil aslinya orang mau. Gas, alus. Oke lur, ayeuna orang sudah berenang nya. Karena orang di mata heula lah nya. Jadi nomor hiji tong poho mawa salin. Tadi mun berenang di sini jangan lupa pakai salin. Oke. Toko surang. Ayeuna orang baliknya mau jalan deui teh ya. Ayolah, penting happy. Yeah. Oke, ternyata sahih guys. Ngap Aduh.
Oke. Lur, tos cukupnya videonya sampai di wae. Aduh. Pokoknya tong hilap nge-ekspor Majalengka. Tong hilap nih. Like, comment, share, jeung subscribe-nya lur. Oke, dadah. 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 Dadah.